ya. Rodok berjarak toh, aja rengket-rengket. Adem dah. Adem. Adem kedinginan. Ayo. Vesya Pro. Out you. Out you. Out you. Janji mulai aku sawise ngrampunke urusan tak teka-tekati pas yo ora tau ngalami minus siji osok ra ditemoni tekadku
tolong dong ditambahi volume kok kira gak krungu iki nyanyi ya. Ini mungkin ada request dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, adik-adik. Iki mas-mas di depan ini para YouTuber, ada request lagu ndak? Apa? Ndak krungu piye apa? PP apa? Ya. Mas Wawan, requestnya PP apa ya? Oke. Dibar kembali bareng Meriam Manggolo. Terkesan